khuphuka mdiki khuphuka nawe ndawo la ngimathwala inyawo ngimfoqoza yithi khuphuka msakazo wamabhinqa namhlanje ngimkhathela unqamboti ikisa amabhodi uqobo lwakhe Discover FM uhlelo siyakanyanya sawubona eshe msakazi njani injani no sikhona mfowethu udosipempisi lomfoka dladla phansi wena ngithi msakazi sicela ingeso sigwebe sentambo nangilowe la tata Discover FM semoyeni sawubona eshe mfowethu ninjani no okay la ukhuluma noXolile Zaso ekafilizika phansi kwaqanda so ngicela unginyanisela idizalo nginyanisa kuzonke Siyabonga futhi wami Discover FM sawubona yebo msasazi ninjani no hayi philile ngomfowethu ratata uphela phela umfoka ngami phela ningenisa ubheke ihoma lo hamba ngequantum lamjitshela kube kangabe kade bamephutha manje ngithuba msasazi Siyabonga mfowethu ishayile ihora nesigaba manje Discover FM siyabanyanya sawubona Discover FM siyabanyanya sawubona mabukuphi nendawo Discover FM sawubona yebo msasazi ngiyajabula ungene emoyeni lapha untomeli lapha phansi enkandla ngicela unginyanyise leli diqa la ngakithi kube uya ngamabe nilinika ubra ngiyabonga msasazi Siyabonga mlaleli lishayile ihora nesigaba manje liyaphela uhlelo sathatha bokugcina Discover FM sawubona yebo msasazi ninjani no siyaphila msasazi la tata undwabumba wakandlovu empendle ngicela ninginyanyise usigwebo nengqina lempene ngiyabonga Siyakwa out Antoni icala ungajezile thatha nanti uthatho lakho umkhulungweke uphelelo yicala laba ngakhumbula umngane wami madoda icala lakho sigadle ekhaya lisho kanje lalithi 20 years ago hey mina ngangekho la nathi number 1 waqala ngomfanele number 2 3 4 bese ngothula sibabu number 6 7 awadonsa unsika yezo laselithi uthe sekusele kancane ukuthi uvale wasuvala ngobheka ihoma eyakubhadi kulenja futhi into njengatholanga lutho mina ngumhlakaza hlatsi sisala manqoba bathi basibemtekatisa bathi malaviso wabanja umshaya wemfana zayiquba ifoto sigodile sithize kwahlekezela amakhonda angakhona bhikinsile uphose makakateshani zindaba zakho uthandabuza kakhulu umfazi webele yakho ukuthi indoda yomzula iwadla amabele idla umqombo angithi phela mina ngumshongo wenkani kwaba nenkani madoda ngobele enkanini kuyoqhuma nhlambana ngimfuba ukude wendlela ubonakala komphako yalenda indize eDubai yasuka indize eDubai yafikele eHolland kwalamadala kusho ukuthi ikhonde laselilambile la udonsa umphako walesikwabeni madoda ikhonde walisoni ladonsa uJackson ofezela amahloni kimi sekunuka ibhano yilonke elwagalela ikhonde madoda lagalela la ikhonde madoda ewagalela umthatho indaba ayingasho ngathi lahla lolubemba kubuka lapho bafendana ungangenzi isimo usheshe wafenda bafendana engakasho ukuthi ifele kanti njani nje wena how are you ubithi amthola ku WhatsApp yewe namfazi mabele manje ngicela singane ngaphesheya komfundo ukuthi uzikiphethe kwanto efonto nje sportini ziyawadla mabele kanwepi yithi thokoza Jozi thokoza maphotha amakhulu hawu sawubona futhi ubithi ninjani no yebo please usuthambuza nje xolela salamzekosi amisa nomajatu shit yithi nizithutha ngempela ninamagamuza ngoba nikwazi ukubonga ngeplate leyo ungasho nje ukuthi babe ngijukelana omafutha noStephane nesikagogo edunuza nobubi engangiqala mina uNkulunkulu wami shembe ukubona induna eyumfowabo wethumba omncane umbhonqozo lokwazalwa into engenamnyombo wabhaza umngami indoda ngamaminithi wakwamkhodlela ephakeni busukhohliwe emngane ukuthi mina ngenqaba kejwani inkunzi namhlanje namanye amadoda isikwele sale ntombi siyangidina ngoba la iphosa lona ibhenye emafutheni wena wangenzela umfazi ebugaza ebusuku ngo-12 hey lo mfazi la mina ngumsikazi wetshitshi ngesidwaba seqikisi webakhona ndubukhakazi wathi selimathunze ezintabeni watapha uMnumzana Nomvela babuye emfuleni kazingeneni kuleya ndawo umshefelete zonke ibodi ziyangishefele lakhali icilongo lembi kanzekulala bani namhlanje iphuma kwaZulu emathuba emdehleni isigodla engikhathwe khona mbele usapha kuyathulula namanje wena ayi uyanyanyisa nje ngizoshaya